وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى هي رحمتايكو كم عادت دوه جري مغرب نماذ فهم ممسكتك كوريا جندا تفسير كلاهما أرجو من كورين ده واحد ذكبون أسفاواني سورة النازعات والنازعات غرقا من سورة تفسير أقولكتو أذكريره أرجو من نمالا أفواني من سورة ستارة ونا آية الله سبحانه وتعالى وحيك بسفلو اذهب إلى فرعون إنه طغى كالفان فرعون جاتا بداغ النواشة هم كشورون إنا وني إبهي فرعون وني أنيا بريبو مغا حد فهنالا غصفي أد أرغون من موسى عليه السلام فرعون جا غندوارو جا تريغا بودو جن غوتو جا واهكا كوريره نمالي إرواني واهكا دكا أسفا إغوتم إكاليغفان فرعون جا نواتا مصر جا إكاليغفان جا أبلوم ميهاكو مروما غوليجن فرعون جا ميهون موسى عليه السلام අවහාර කොල්ලුම රාවබුන් ගෙන්දා خبر ලිබඩාගතුම එකීග එකලෙගෆාන් මිස්රු දූකුරබ්වා මදියන වඩාගෙන නබි වාහක අහිසාබුන් අල්ගොන්මින් කුරීරේ නිම්මාලාෆවාන් අත්කබ්යකස් මූසා අලයිහි සලාම් ෆාමකුග මිස්රුන් දතුරු කුරබ්වා වඩාගෙනවනි මදියන් කියනු රශක එරෂ වඩාගෙන නබි ඉරුග එකලෙගෆාන් හුන්නබි නුවත එරෂා හැම ෆෝරි ඉරුග එකරෙක්පාන් හුන්නවී දතුරු ෆුළු කුරබ්බම ගොස් වරබ්බොඩ වරුබරි වෙෆ හම එගොත වරබ්බොඩ කරුහික්කෑගෙන ෆෙම්ෆොතක බේනු ෆුළු වෙෆ හුන්නවී දෙන් එකරෙක්පාන් ෆිලි වඩාගන්නවනි තංකොළ දුරු හිසාබෙක්ග බයකුමිහුන් වලෙක්ගෙ වශාගෙන් එබෑමිහුන්ගේ ජනවාරුතක ෆෙන්දෙමුන් දාත එහෙන්නමස් එමිහුන්ගේ තෙරේග දෙ අංහින් කුදින් තිබේ එකුදින්ගේ ජනවාරුතන් හිෆාගෙන් ෆහත ජෙහෙ මන්සර් මූසා අලයිහි සලාම ෆෙනි වඩාගෙන්නවි එහිඳුග මූසා අලයිහි සලාම් දෙකුදින්ගේ ගාත වඩාගෙන් සුවාල් කුරබනි මා ඛතුබුකුමා තිය දෙකුදින්න වෙකින් උලනි කිහිනෙන් හිය තිය දෙකුදින් කීපගෙන් හේ ෆහතත් ජෙහෙනි එහිඳුග එකුදින් ජවාබු කබුනනි قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ميراشوكي إهن إمن إميهنجي جنوارتك فندي نموني منوني تمامنجي جنوارتك فند بينك تنوي إهندو موسى عليه السلام إكودينجي غاتوك سوال كربني تيه دكودينجي بابا كوباهي بيبي كوباهي نوتا جيغا فيريهن كوكو نمس نهناني توي إهندو غا إكودين جوابوك دنواني وأبونا شيخ كبير تمامنجي بابيكي وران عمرون دواسوي مسكولي ميهكي تمامنجي بيبي نوتا جيغا تمامنن اهي تريوانا فريهنا كوس نهوري اهندو موسى عليه السلام كانت كوربي غتكي فسقى لهما ادكودينن اكودينجي جانوار تكا اي والون فننغوافا اكودينجي جانوار تكا فن لبينغن හද්දවාදෙවි දැන් එකුදින්ගේ ජනවාරතක ෆෙන්දීගෙන් එඹුරි ගේද්දනි කොම්මකස් එකුදින්ගේ එඹුරි ගේද්දියුමා එකුදින්ගේ බප්පා එකුදින්නා සවාල් කුරවණි මියදු ආද අවහත්ති ආදවුනි කීබෙන් හියේ එහෙන් දුවස්තකුග අන්න වරබ්බුරෙන් එහෙන් දුවස්තුවකුග ජනවාරතක ෆෙන්දෙන් වලුගේ කාර්ය ගොස්ස අන්න ඉරබ්බුරෙන් මියදු මා අවහත්ති ආදවුනි කීබෙගෙන්තෝය එහිඳුග එකුදින් ජවාබුග දන්නවනි බප්පායේ තිමන්නා මෙන්න වර හෂිගඬුම් වරුගද මීහකා බද්දලුවිය එමීහකු ඇස් තිමම්මන්ගේ ගාතුග සුවාලු කුරවියේ කීබෙගෙන්තෝය තිය දෙකුදින් ෆහත ජෙහමුන්ති දරි එහිඳුග තිමම්මෙන් ජවාබුග දෙන්නවීමේ මිරශුගේ අහුළුවරින් එමීහුන්ගේ ජනවාරුතක ෆෙන්දී නිමුනි මනූනි තිමම්මෙන්ගේ ජනවාරුතක ෆෙන්ද බෙන ගොතෙන් නොවේ අදි තිමම්මෙන්ගේ බප්පේකි උමුරුන් දුවස්වි මුස්කුලියක වාතීවේ අදි ගේග එබ්බස් ෆිරිහෙන කුනුහුන්නාති මිකන් කුරන් ජෙහෙනි තිමම්මෙන්නේ එහෙම්බෙගෙන් තිමම්මෙන් ෆහත ජෙහෙනියේ දැන් එමීහකු
balum fenna nangawafa timammenga janawarutaka fendebbuma guligen timammenna miyadu abaha giyan aadewego meduveriwiye ehintuga ekudinge bappa ekudinge gaatuga vidaluwani emihege gaatuga vidaluwa dannawashe migiyan asbalashe ehintuga etanun ekkujjaku hingawa wadaagannawani Musa alayhi salam ge ariha fajaa'athu ihdahuma tamshi ala istihya ekkujjaku edekudinge tereng ekkujjaku wara laduwati kama ekuga hingafa Musa alayhi salam ge gaata wadaagannawani adi ekujjaku Musa alayhi salam dannawani qalat inna abi yad'uka timammenge bappa iba da'wat debbe manikfana timammenge giya wadagatuma inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqayta lana timammenna fendebbi kamattaka ekamuga ujura debbuma bappa iba edilabbe timammenge giya wadagen debbuma den ehintuga Musa alayhi salam ekujjage fahatun ekujjage giya wadagen nabi den ekujjage bappa ede ankudinge bappa Musa alayhi salama suwal kurabani kihine begen kongotakun mirasha badagen uluba befuletto ehinduga Musa alayhi salam dannawani timannayaki misruge raji takime timannaya miwani gotaka kantan hingafa watiwe ebihun timanna maralan uleti ebihunna filam begen mirasha as hurime ehinduga ekudinge bappa Musa alayhi salam dannawani eggotaka bes kambadu nuwanshe miharu tiyahuri aman bimakan adawife Allahu ga iradu fulun aman kan libigendane ehindu etanun en anghen kujjaku ekujjage bappa ge gaatu ga dannawani ya abati istajirhu bappa ena aharmen gega kuyyam masakke kodde mihege gotuga bahattashe ujure masakke kodde mihege gotuga migega ena bahattashe qalat ihdahuma ya abati istajirhu inna khayra man istajarta alqawiyyu alamin aharmenge gega ujure masakke kurma bahattan emme rangali teduweri amanateri gaga warhuri firiheneke minage kibaga e sharututa habave ehindu ekudinge bappa Musa alayhi salam dannawani inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatain tibanna benumani tibannage mitiba de anghen kudinge tereng ekkujjaku kalegfana kawejjan arwashe ihda ibnatayya hatain ala an ta'jurani 8 hijaj komme kas Musa alayhi salam kawani kurma husheluma guligen Musa alayhi salam jawabuga vidalwani timanna kawani kurani kihinen hiye timanna yaki mirasuga rajita nune timanna ya bannane tanin nete anghenunna kharadu kurane fasahen atakunete kudabinun kawani ge ranuge gotuga anghenunna dene echbes timanna ge atuga nete ehembima timannaya kawani kurabeni kongotakun hiye ehinduga ekudinge bappa dannawani timanna ebbes ecce benuma nune ham ekani shartaki ala an ta'jurani 8 hijaj timannaya khidmat koddinumuga migega an ahar wande madukoddeshe fa in atmamta 10 famin indik diha aharu heda kurabafi kama baninama ei kalegfan amilla fulu kameke timanna benum bani an aharwanden migega khidmat kadunuma hunnawash ehinduga Musa alayhi salam dannawani ayyamal ajalaini qadaytu fala udwana alay wallahu ala ma naqulu wakil timanna migega an aharu heda kuranjehun kamugawinamas nuwata diha aharu heda kuranjehun kamugawinamas midegotun kure komme gotek gaves timanna yakan ebbes masalennete timanna tiyagoy gabul ko fime komme kas Musa alayhi salam ede anghen kudin kure en anghen kujjaka kawani ballawagen fi kawani ballawagen egega emihunge khidmatuga
ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ದಿಹ ಅಹರುವಂದೆಂ ಹೇದ ಕುರವಿ ಫಲಮ್ಮಾ ಕದಾ ಮೂಸಲ್ ಅಜಲ್ ದೆಂ ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಎಬ್ಬಸೋಡಾಗಂ ಫಾವಾ ಗೊತ್ತ ದಿಹ ಅಹರುವಂದೆಂ ಎಗೇಗ ಖಿದುಮಕ್ಕದ್ದಿನುಮ ಹುನ್ನವುಮ ಫಹುಗ ಎಕರೆಗ್ ಫಾನ್ ವರಬ್ಬೊಡ ಎಂಬುರಿ ಮಿಸ್ರ ವಡಾಗತುಮುಗೆ ಶೌಕ್ ವರಿಕಂ ಉಫದಿ ವಡಾಗನು ಫಲಮ್ಮಾ ಕದಾ ಮೂಸಲ್ ಅಜಲ್ ಮೂಸಾ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಎಬ್ಬಸೋಡಾಗಂ ಫಾವಾ ಮುದ್ದತ ಎಗೇಗ ಖಿದುಮಕ್ಕುರವುಮ ಮಡುಕುರವುಮ ಫಹುಗ ವಸಾರ ಬಿ ಅಹ್ಲಿಹಿ ಎಕರೆಗ್ ಫಾನುಗೆ ಅಬಿಕಂಬಲುನ್ನ ದರಿನ್ ಗೋಯಾಗೆನ್ ಎಕರೆಗ್ ಫಾನ್ ಮಿಸ್ರ ವಡಾಗತು ಮಟ್ಟಕ ದತುರು ಫೆಟ್ಟವಿ එහෙන්නමස් කන්ත දිමාවි ගොතකි දතුරු මතීග එරේග රේගඬු වරන් අඳිරි වර ෆිනි ගද රේග එබේෆුල්න මග්ගු ඔලි වඩාගති මග්ගු ඔලි වඩාගතුමා ගුලිගෙන් ಮೂಸಾ අලයිහිස්සලාම් ගේ හිප්පොළ වරබ්බොඩ බිරුවරිකන් උපදිගෙන්දිය සවබකි කණු අඳිරිග ජංගලීගේ තෙරේග මිනිකාවගෙන් ඇස් දරින්න හමලාදී කබ වෙදාන කමට්ටක එකම එකලෙක් ෆාන් වරබ්බොඩ බිරුෆුළුගන් එහෙන්නමස් එකලෙක් ෆාන පෙනි වඩා ගන්නවනි වසාර බි අහ්ලිහි ආනස මින් ජානිබි තූරි නාරා එවගුතුක එකලෙක් ෆාන පෙනි වඩා ගන්නවනි තූර් ෆර්බදාගේ කාරින් අලිකමෙ එහිඳු ಮೂಸಾ අලයිහිස්සලාම් එකලෙක් ෆානුගේ අඹිකබනුගේ ගාතුක විදාලවනි قال لأهلهم كثوا තියබෑබිහොන් මිතනුග මඩුකොල්ලාගෙත් තිබේෂ ඉන්නි ආනස්තු නාරා තිමන්නායන් අලිෆාන් ඉබෆෙනේ සආතීකුම් මින්හා බිඛබරින් අව් ජද්වතින් මිනන් නාර් ලඅල්ලකුම් තස්ලුන් තිමන්නා එතනුන් අලිෆාන් කොළෙන් හිපාගෙන් අණ්ඩානම ඒරුන් ඒ අලිෆාන් කොළු ගෙනාම තියබෑමිහොන් හීෆිලුවාලම් බස් එයින් බේනුම් හිෆෙනේ අදි අහරුමෙන්නම් ඒ අලිෆානුන් අලිකොග්ගෙන් මගු හෝදම් වෙස් ෆසේහවානු කොම්මකස් ಮೂಸಾ අලයිහිස්සලාම් ඒ අලිෆාන් කොළුගේ කාර්ය වඩාගෙන විහිඳුග එකරෙක් ෆානන් ඉවනි අඩ යා ಮೂಸා ඒ ಮೂಸා ඒ කියාෆක් ගෝවාලෙවේ අඩු එහිඳු ಮೂಸಾ අලයිහිස්සලාම් වරන් හාරම් ෆුළු වෙජ්ජ කාකබ්බායේ තිමන්නාගේ නං ඉංගනි මි සරහද්දුක තිමන්නා දන්න මීහකු කාකුබායේ උලනි එකරෙක් ෆාන් කුරිෆුල්මච්ච බල්ලවාලෙවි ෆහත බල්ලවාලෙවි කනෆරාත බාෆරාත හුරිහා දිමාලක බල්ලවාගෙන් බස් එවස් මීහකු ෆෙන්නා කරන්නේ අනෙක්ක දෙවන පහර බස් එකරෙක් ෆාන ගෝවාල විජ්ජ යා ಮೂಸා වර රීති ආදියා ඛිලාෆ අඩකුන් එකරෙක් ෆාන ගෝවාල වෙනි යා ಮೂಸಾ ඒ ಮೂಸා එහිඳුක ಮೂಸಾ අලයිහිස්සලාම් ඉතුරන් හාරම් ෆුළු වෙජ්ජ ಕುರಿಮಚ್ಚ ಫಹತ ಕನಫರಾತ ವ್ಯಾಫರಾತ ಹುರಿಹಾದಿ ಮಾಲಕ ಬಲ್ಲವ ಎವ್ವೆಸ್ ಮೀಹಕು ಎವ್ವೆಸ್ ಹಿರಮೆ ವಾಕನ್ನೆ ತಿಮ್ಮನ ಫಹರಂ ಅಡಕ್ಕ ಗೋವಾಲೆ ಬನಿ ಯಾ ಮೂಸಾ ಇನ್ನಿ ಅನ ರಬ್ಬುಕ್ ಏ ಮೂಸಾಯೇ ತಿಮನ್ನ ತಿಮಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇನ್ನಿ ಅನ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಿಮಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೇ ಕಡೆ ಫಾನ ಮಿ ಗೋವಾಲೆ ಬನಿ කලෙක් ෆාන් නැතුමුග තෙරෙන් වුජූද ගෙන්නවි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලායේ කලෙක් ෆාන මිගවාලවනි ෆඛ්ලa'නා අලයික් කලෙක් ෆානුගේ ෆෑවන් ෆුළු බාලව වාෂ ඉන්නක බිල් වාදිල් මුකද්දස් තුවා කලෙක් ෆාන් මිහාරති හුන්නවි මුකද්දස් කුරවිගෙම්වා තුවායේ කුර කියුණු සරහද්දුගේ යෆහු එකලෙක් ෆාන සවාල් කුරබනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා යා ಮೂಸಾ මා තිල්ක බියමීනික් කලෙක් ෆානුගේ අයිප්පුළු ගතියෝති කොන් එච්චෙන් හිය එහිඳුග ಮೂಸಾ අලයිහිස්සලාම් ජවාබුග විදාළුවනි قال هي عصاي එයි අහරෙන්ගේ අසා කොළේ අතවක්කව් අලයිහා අහරෙන් හිඟා ඉරුග ඒග මච්ච බරෝසාවගෙන් හිඟමෙ وأهش بها على غنمي අදි අහරෙන්ගේ බකරිතක කාන්දෙන් හුයිහෙප්පා ඉරු ඒග බේරුම් තිමන්නා හිපමෙ වලිය ෆීහා මආරිබු උඛරා අදි එනුම් වෙස් එහෙම් බේරුම් තන් අහරෙන්න ඒ අසාගේ බේරුමුග කුරවේ එහිඳුග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ಮೂಸಾ අලයිහිස්සලාම් අමුරු කුරබනි අසාකලු එල්ලවල වාෂ කොම්මකස්
Allah subhanahu wa ta'ala ga amur fula Musa alayhi salam asa kolo ellawalebu Musa alayhi salam e asa kolo ellawalebu ba ekiga e asa kolo badalu wegendani harufayaka e harufayaka badalu ma guligen Musa alayhi salam birufulu gane fahatan emburi duvwa gannawan ehennamas man Allahu angawani ya Musa aqbil wala takhaf e Musa e kurimati lavashe birfulu nugannashe aqbil wala takhaf karek fan kurifulu lavashe birfulu nugannawashe den man Allahu angawani e asakolo ambura nangawashe komme kas harfay ge sifaga oy asakolo Musa alayhi salam Allahu ga amur fulan ambura nangawani nengewiima anekkaves hama kuriga hurigotan asa kolaka badal wegende hama bimmaccan ellawale buma kiga harufayaka badal wegende anekkaves nengewuma kiga eti asa kolaka badal wegende devana kamakan Allah subhanahu wa ta'ala Musa alayhi salam an amur kurabani kalek faanuge karuwalan allawwash adkhil yadaka fi jaybika jayb arabi bahun kiyani karwala adkhil yadaka fi jaybik karek faanuga aipolu karwala koppawala vash takhruj baydaa min ghayri su e karek faanuga karwala aipolu koppawala buma fahuga neruva iruga aipolu onnani huduko ei hudubari jehigenenu min ghayri su ebbes bayye jehigenenu ehennamas aipolu onnani huduko anekkaves karwalan aipulu koppawale buma kiga ihu hurigota badal wegende komme kas Allah subhanahu wa ta'ala angawani mi dekanta ki kaleg fan Musa Firaunu ge gata badagen mi de mu'jizatagen Firaunu ge gata badagen nawashe adi bidalu washe timanna yaki Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratun kaleg gata fonu bunu rasul be kaleke idhhab ila Firaun kaleg fan Firaunu ge gata badagen nawashe innahu tagha enawani aniya veribumuga haddu fahanala gosfai komme kas Musa alayhi salam mi hawalu kurabunu bodu mas'uliyat ufullawagen emburi misra badagatuma daturu fattawa fa anikkaves ekadek fan handalan annani timanna yaki Firauna firamwegen erashun nukumegen ule mihekime ehbema emburi timanna rashak gosfa Firaunu ge gatuga ena ya qabul kurang undagu wahake a deenege wahaka ena ge gatuga bunafikama waninama ena timanna maralfane ehembegen Musa alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala dannawani haddawagin guluba ilahe walahum alayya dhanbun timanna yang emihun ge terega wani faafe kurefe fa akhafu an yaqtulun e kushuge badaluga timanna ya kurawunu kushuge badaluga ebamihun timan kalek fan maral fan kama qatul koll fan kama timan kalek fan biruflu gade ehem bima egota kanta koffi kama waninama iba Allah timanna ya hawal kurevi amana mi mas'uliyat ada nukurevi hingadane ehem bima timannaage akh Haruna mi risalat badal ko devvash ehinduga Allah subhanahu wa ta'ala angawani kaleg fanu ga akh Haruna debe kalum badaganawashe Firaunu ge gata tiban Allah tiya debe kalum ge kantata gatun ballawamun gendawanam komme kas Musa alayhi salam e kaleg fanu ge ahluwarina ekuga misra badagen fortames badaganawani Harun alayhi salam ge ganduwara Harun alayhi salam ge ganduwara badagen Harun alayhi salam baddal kurabu mafahuga mi wahakata Harun alayhi salam kiyadu bani den Musa alayhi salam Harun alayhi salam debe kalun badaganawani Firaunu ge ganduwara badagen dorwanu ge gatuga edeni Firauna baddal kurabuma ehendamas dorwan bunani tiyagota appointment nahadda asgam Firauna baddale nukuraven
ehindu Musa alayhi salam vidalwani Firaunuge gaatuga gos bunashe Musa ibn Imran ibahutte kade manifana baddal kuram asfa komme kas dorwanu gos Firaunuge gaatuga dannawani Musa ibn Imran kunu mihaku ibahutte manifana baddal kuram mitaran as ehindu Firaun waran haram be fabunani Musa ibn Imran ayhiye eenayaki timammenna firagen ule miheke ekam ene bohuri he hama asfa dorwan bunani ayke ibahutte mitanga komekas Firaun bunani ehem bejjiya ene gowa gennash komekas Musa alayhi salam etere bedewadagatuma etere bedewadagatuma fahuga Firaunuge gaatuga vidalwani komekas bedewadagatuma Firaun mibunani Musa alayhi salam ge gaatuga Thakurufaan war gina duwaswanden timammenna fillawagen uluvuma fahuga tiya wadagen nabi konkamuktoye ehinduga Musa alayhi salam vidalwani timannayaki Allah subhanahu wa ta'ala ge hadratun Thakurufaan ge gaata fonuvunu rasul bekalakime timan Thakurufaan amru kurabi gemani tiyabami hunna bunadinu mashe Allahu menuwi haqwagin alukam be ilaha kunuwa kama adi tiban Thakurufaan ki Allah subhanahu wa ta'ala fonubi rasul be kalekama tiyababi hun iman buma ehinduga Firaun bodawe gati Firaun bodawe gamfa enage qawmuge mihun enage awanuge gatuga bibunani tiyabami hun qabul kurang he timannanun ehen ilaha kuwa kama timannayaki tiyabami hun netumuge terem wujuda genami ilahe timannayaki tiyabami hun ge rabbe adi timannayaki tiyabami hun efaratakan alukan kuranjihe ilahe ehem bima mina mi Musa alayhi salam dakka wahaka he tiyabami hun qabul kurani nun nama timannage wahaka hiyo komekas Firaunuge awanu bunani timammen qabul kurani Firaunuge wahake ehindu Musa alayhi salam vidalwani timannage atuga timannayaki teduwari rasul be kalekkan angade hekitan ibahutte mu'jizatan ibahutte ehinduga Firaun bunani ehem bejjiya tiya mu'jizat genes balash den Musa alayhi salam e Thakurufaanuga appuluga oy asakolu ellawale buma ekiga e asakolu harufeka badalwegendiya ehindu Firaun birun duvwagamfi enage awanu tabbes birun duvwagamfi duvwagatuma ekiga Musa alayhi salam harufa nengewuma ki anakka ihuhuri gotan asakolaka badalwegen ngejje hama e gotan e Thakurufaanuga appulu karwala lebuma fahuga nangawairuga bi onani hudukulaga anakka itura karwala koppawale bima eti hama appulu hama kuriga hurigota badalwegende kommekas Firaun warabbara ruli asfa mibunani mi sihur weriyake minage sihurun aharmen rashuge emmen salame kurang ibajehe ehinduga Musa alayhi salam dannawani timannayaki teduwari rasul be kalakibe timannage tedukan mi hekitakum bes tiyabami hunnan engi gendane kommekas Firaun mibunani ehem bejjiya timammenge sihur werinna Thakurufaan baddaluko debami hun sihur hada maluwejje kama baninama timammen Thakurufaan dakka wahaka qabul kofanama Musa alayhi salam vidalwani ebbes masare nete den Firaun bunani ehem bejjiya emmeha mistakun etanaka jama qur'ane wagute duwahen adi wagute bunashe ehinduga Musa alayhi salam vidalwani mistakun zinat teriwa duwahegge ebahi eid duwahegge duhaage wagutuga mistakun etana jama qurashe kommekas mistakun evejje Firaunuge amura mistakun jama vejje Firaunuge amura sihur werimes atwejje warugada sihuran hadan tayyaruwegen ebamihun mi annani ebihun Firaunuge gaatuga sihur werim mi bunani timammen Musa alayhi salam ge macca kamyab hodafi kama baninama timammen nan evves kahala ujura libene toy ehinduga Firaun bunani ayke wa innakum idhal laminal muqarrabin
erun tiyabami humbani timannage emme aris bihunge terege komme kas sihur warin Musa alayhi salam ge gatuga dannawani timammen heye furtama ellani nuwata kaleg faanu he ellani Musa alayhi salam emihunge gatuga vidalwani kalemen handan koracce timanna mi Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratum wadagin hunnabi tedwari rasul be kalakime tiyabami hun sihur taken hadagin timannage risalat mista kunnan olwala masake kofikama baninama man Allah ga hadratum tiyabami hun ga macca warugada kofayen azabin as tiyabami hun emmen ekuga halaku ge hingadan ehem bima tiyabami hun nama efada kamen noko rakkat riwash komme kas sihur waringe meduga debasbun ofadijje emihun ge terem bayak bihun buran fashafi Musa alayhi salam edakkawa wahakan ei tedekkama bejjiya timammenge zaman diyeye ehennamas anebbayak bunani timannamenna kamyab vejje kama baninama Firaunu ge emme aris mihun ge teren timammen baane ehembima mi ranu ge fursateke komme kas sihur warin ebamihun ge asa ellaluma kiga kudi harufatakaka eche ebihun ge asa badaluge hingeje emihun hada fuhuri sihurage warugadakam den emihun Firaunu ge izzatattakamin bunani timammenna kamyab libijje timammen mitibi kamyab fe Musa alayhi salam bali vejje ehinduga Musa alayhi salam ge hippula bes biruwarikam wadagannavi timan kalek fan bali vi bae ehennames Allah subhanahu wa ta'ala angawani ya Musa kalek fan birful nugannawash kalek fanu ga asa kolo ella warabash komme kas Musa alayhi salam e kalek fanu ga asa kolo ella wale buma ekiga e ufedunu bodu harufa gos ekkala sihur waringe faratun ufedigen dia huriha harufatake ka huskollaf ehinduga sihur warin sajidiya tirwani qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun e sihur warin bunani timammen Musa ya Harun ge rabban iman bejime ehinduga Firaun rulias kami bunani inna hadha la makrum makartumuh mi kalemen hedi bodu wegen ba makarike innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr ei Musa alayhi salam ki ei sihur wariyake kalemen na sihur hadan daskoddige ngolani e karege faane ehem bima tiyabami hunna timannage izne kanula tiyabami hun Musa alayhi salam ge rabban imam bikamattaka timanna tiyab emmen qatul quraname adi tiya emmen sariban arwaname adi tiya emmen ge aifa huraha buri quraname kanata watufa buri kollalame ehinduga sihur ware mi bunani beenun kame qurash innama taqdi hadhihi alhayat ad-dunya tibaya kame kureveni miduniya matige inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wama akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khayrun wa abqa timammen mitibi timammen ge rabban iman begenne timammen na kurawunu kuffafata e kuffafataka Allah subhanahu wa ta'ala maaf devun ay timammen ge ummide adi tiba timammen na majbur kurwagen tiya hada sihurtahu sawbun timammen ge faafa fusawade bun ay timammen ge ummide ehem bima faqdi ma anta qad tiba quran hukumat timammen na de tere ka qurashe inma taqdi hadhihi alhayat ad-dunya tiba tiyabami kale manifana timammen na de tere ka hukumat kurveni miduniya matiga ekanye إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى تمام متبي الله تمام هدوا قلوبا إلها إيمان بجنة تمام كفافة فسواد بون أدي أدي تبا تمام مجبور كرواجن تمام لبا هدوي سحر تهوج كفافة تمام فسواد بون تمام أميد كربه كم يكس فرعون إهوريها سحر ورين مرالا
emmenge affa huraha burikoffa emmen saliban erwi komme kas mi tanuga mi asfa miwa idhhab ila fir'auna innahu tagha ay mi ayatuge tafsiraki komme kas man Allah Musa alayhi salam amur kurabani fir'aunuge gata badagen timang Allahuge risalat ebami enaya for ko devashe ei enaya ki aniya verivumuga haddu fahanala gosfawa mihake faqul adi karefan fir'aunuge gatuga vidalu washe hal laka ila an tazakka tiba tiya kurave faafatakun tahiruve طاهرومge evves niyate tibage kibage bahuri heye wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha ehen kama badinama tiba tahiruwan nuwata tiya kuffafatakun salame bam beenun kama badinama timanna mihuri tibaya magudakkaden tayyarashe erun tiba Allah subhanahu wa ta'ala ya biruwati wa adi Allah subhanahu wa ta'ala kiban kofaya adabun salame begemba mihe kamuga begendane atkomme kas adiwes mi wahaka idhhab ila fir'auna innahu tagha mige warak gina wahakatan ibahuri ehennames algon menge darusan hamaje hifawa wagutuwes hamabuma kiga miha hisabun algon kurkollana insha Allah taala miyanna haftage aditta duwa hugarega nunimi ibba kuriya gedde munga ummiduga سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته